Abanzono ngiyayikhetha inkosi enhle yasebuhleni bamaNazaretha unyazi olwasezulwini ebuhleni bamaNazaretha lo guqile u2 minutes wasemtubatuba umbhemu lo wasevererem uthi weqa imfula ayi usuka la iduze nisophe phesha kwempolo zemhlophe phansi kwampunyoni ngibingelele kubaba abafundisi bashumayeli ibandla lonke amen. Ngizoza ngigijima ekhaya isematuba kodwa ngokweparish ngila eClermont ekhetha umusa endongeni ezibomvu amen. U2 minutes iminute iqala manje sizokuthiwa la ehambeni kwethu siyahamba sizinsizwa insizwa ihlala ndawonye siyahamba masizinsizwa la ehambeni kwethu bashumayeli sikasahamba safika ezweni lasendwedwe uma sifika ezweni lasendwedwe sifika silalela inkonzo ngoba kuhle ukuthi mawuhambile ulalela inkonzo ungahlezi ukuthi mawufika endaweni ufuna wena uba ngapheka umbhobho uyakhuluma uyolalela nini kanti ulalela nini uyafika uthini ngakini ngoba njalo uma ufika ufuna ukukhuluma nje sengizwile nami sengizwile ngizohamba ngematuba ngiyayeka ekhaya simkhomaza sintevizana uma silalela lapha emshumayeli umshumayeli usaba inkonzo uthi le nkonzo sizoyiphathela inansi insizwa yakwaNgobese uthi Ngobese bayisukuma ephatha inkonzo eqeda ukuhlabelela uthi maNazaretha ingcwele ngikhuluma manje njengoba sekunyazi lenkonzo bayiphethe manje njengoba sekunyazi nje ithi lensizwa yakwaNgobese maNazaretha ingcwele njengoba ngiguqelana ngiyesaba ukuguqelana ngoba kangazi noma kusangifanele yini ukuguqa phambi kwamaNazaretha angazi noma kusangifanele yini ukuba ngibizwe njengabantwana basebuhleni nami sithule silalele ithi lensizwa yakwaNgobese ithi njengoba ngikule minyaka engikuyo ontanga yethu bonke isikhulile nje lensizwa ithi ontanga yethu bonke sebekhulile baganiwe banezingane bayafundisa abanye sebeyalamanisa omakoti kodwa mina kanginalutho kubhlungu kakhulu imina ngimdala ekhaya kodwa kangiyazi payday ukuthi imalini abanye bahola ngo5 kangikwazi kokhona kunjani abanye bahola ngo15 no25 no30 nomhla ka1 uthi kodwa mina kangikwazi lokho
ithi lensizwa ngihambile ngaya insizweni ku23 ngafika insizweni ngakhala ngibika udaba lwami kwase kusukuma insizwa eyodwa yathi ngobese wakhala ngosizi kangaka khona nje ubuyiNazaretha nje wakubika uMnazaretha ekhaya uthi ngobese cha ngaze ngize ukubika khona kuthiwa ngiyafuna ukubika ngizokubika ngani ngoba kanginelutho kangisebenza indawo kwase kusuma umzala wakhe wathi mntaka aunty ngingakusiza mina uma ungangibiyelela ingadi lapha ekhaya ngizokholela ngembuzi masubika uMnazaretha wathi kulungile khona kusasa uma ngivuka ngizohamba ngongibhela zogcobo ngikubiyele ingadi yakho uthi wayibiya ingadi waqeda uthe mayiqedile ukubiya ingadi wasemholela ngembuzi waseyithatha imbuzi washona emsamo wasefika eguqa wathi nina bongiqungeba nina bongobesa ngene wangobesa ngihlobene nakhona angizazi chazo zakhona mina uthi wasebabikela waseyihlaba imbuzi waselala kwafonga kusasa kwadliwa lashona ilanga bahamba abantu wabhekwa lena laphela isonto yaphela inyanga kwaphela unyaka uthi wamnyama kakhulu kunaqala uthi wamnyama kakhulu kunaqala uthi kwadlula iminyaka emibili egcwele wasebuyela khona insizweni wayesathi mshumayeli nezinsizwa ngiyazi uShembe uNkulunkulu ubasindisile osibanibani osibanibani ubenzelile izinto ezinhle kodwa mina akangenzelanga lutho ngicela ukuyishiya lengubo manje uthi ngobese ngathi ngiyishiya manje lengubo ngeke kusalunga ngishiya phansi lengubo akangisangifanele kuba ngibe yiNazaretha ngoba uShembe mina akangenzeli lutho uthi wasekusukuma insizwa futhi yathi ngobese kasiphikisane isiqumo sakho susithathile kepha into esifisa ukuyazi ngobese ukuthi wena ngithi ngesikhathi ugqoka lengubo uhambe wayemsamo wayobika uMnazaretha uthi nalapho ngangikhonjwe yinina uthi kalensizwa kungakuhle ngobese uma usuthatha isinqumo sokuthi uyabika uMnazaretha uphinde uthathe into imbuzi uyekhona emsamo uyababikela ukuthi usiyayikhumula uthi ngafuma ngathi kulungile ngizohamba ngeyikweleta ngoba ngifuna ukuyikhipha lengubo manje ngoba ingenzeli lutho uthi wahamba kumzala wakhe wathi mayifika kumzala wakhe wathi mzala ngisize ungiboleka imbuzi ngifuna ukutshela abantu bakithi ukuthi ngiyayikhipha lengubo eMnazaretha ngoba ngayingenzeli lutho mina ngiyothi mangithola amandla la ngiyowathola khona ngiyobe sengikukhokhela imali yakho uthi umzala wakhe wafuma wamnika yafika iweekend uthi wayithatha imbuzi ngashona khona emsamo uthi ngafika emsamo ngafika ngathi nina bongobese nina bala ekhaya nina basekuthini kuthini nathi imbuzi ngizobika kuyona manje ukuthi namhlanje uMnazaretha ingubo yoMnazaretha ngiyikhipha emzimbeni wami nani ikhumuleni yebo uShembe uNkulunkulu kodwa mina kangenzeli lutho ingakho ngithi ikhumuleni lengubo uthi waseyihlaba imbuzi wasebeyihenga emsamo uthi wase edonsa icephu zakhe wayeselala khona la kulalwa la olengise khona imbuzi mawuhlabile amen awulali hayi oda 23 ithi lensizwa ngalala lapha ngithakuleleni kwami ngase ngiphupha ngisentabeni endala ikhena nelidala nginyuka ngale sangweni lasematabetulu ngikhuphuka khona uthi ngikhuphuka liyani izulu nginyuka ngibheka phezulu liyani izulu kunodaka ngale sangweni leli lasemaqhamuka sematabetulu elingale kwaba izinhlanga zendala ingane zamanje amathuke yazi ikhena ngobese ngakhuphuka sithenga iphakathi nokhalo wasekuqhuma isililo phezulu ngaswa isililo sehla siqhamuka entabeni phezulu sehla phansi sizohlangana nami njengoba ngibheka phezulu uthi
sebeqhamuka labantu behla beza ngobuningi babo bonke bangcolile imnazaretha bayigaxa amahlombe uthi ngiyakhuphuka bayehla bona bayakhala uthi ngobese ngathi ngisahamba ngathi mangiphakamisa amehlo ngiphakamisa nami ugogo wami ozala ubaba uhamba nobaba uthi bafike bama uthi wayise ebuza ubaba wathi awushembe ngabe yiyo lengane uthi yasephendula ugogo akangibisanga nangegama wabisa baba ngegama wathi nasibanibani amathumba akho uthi wayisedlula uthi ngobese ngase ngima ngase ngimbuza baba kwenze njani uthi wayise ethi baba ukwenzeleni ukuthi uthathe ingubo uthi uthathe imbuzi uthi uyosikhumula umNazaretha la wenzeleni ukuthi uthathe imbuzi uthi ubeka phansi ingubo yomNazaretha ngoba selokhu waqala ukuba iNazaretha bekufanele ukuthi uyayidlalela nje kodwa mzukwane uthatha imbuzi uyamsamo uthi yobe kumNazaretha ilona langa lapho uthi mawuthi yathandaza ngo9 sikulalele nango6 nanosebasabatheni silalele imthandazo yakho sase sibambula yini obheke kubo emzini wenkosi ngaleli langa uthi uthatha imbuzi njengoba uthatha imbuzi uthi uyasikhumula umNazaretha bese sisele imndeni emibili phambi kwethu ukuthi singene sibike usizi lwakho mase siyakhululeka uthi ngase ngibuza ukuthi baba pho ngenze njani uthi wathi baba kuyafana mntanami ngoba uma ungathatha imbuzi futhi manje uthi uyasibuyisela ingubo sisayoqala emuva uthi ngobese ingakho ngithi angazi noma kusangifanele kube iNazaretha uthi leyo mbuzi kayidliwanga ngahamba ngawufunenye ngathatha lebe ngithi abebusuku ngayigqiba ngafunenye ngathi manje futhi sengiyanigqokisa angazi noma bayigqoka yini isiqu sesithathu lewa shaya isifubeni uShembe wesithathu uthi umkhwanazi lana okanye ukuthi makufika eKhenani afulela iqhugwane leli iqhugwane elayilakhiwe entabeni nomhlangano uthi umkhwanazi sake sasebenza sifika ngonyaka safika ngawo eBuhleni kwakhiwa isitezi kwakhiwa umuzi lo oseBuhleni njengamanje inkosi nangezulu uthi sasibamba nayo sigawula nayo ihlahla uthi sibamba nayo ifosholo sicenta nayo senza konke sikwenza nayo uthi umkhwanazi savuka ekseni sayosebenza njengabantu bonke njengoba ke ekuvukwe kumenyeswe ngabe kumemeza lo wasisi noma kumemeza umfana kaBhengu etheke usetshenzwa ngabona uyenze njani emzini kaNkulunkulu noma uzobona amasiyo emthandazweni kuyasetshenzwa emzini kaNkulunkulu ungathi ufica ngese bathe sekukuhle kunje kodwa akwazi wenze lutho njengoba sekukuhle kunje la ekhaya kuyasetshenzwa emzini kaNkulunkulu uthi umkhwanazi savuka sasebenza njengabantu bonke uthi ngase ngikuza ukukhathala ithi sithi inkosi nyangezulu hamba mkhwanazi abanye akubona usukhathele uyobuya ubuye uthi lapho kwakukhona abafundisi nenhlansuthi uthi ngase ngihamba ngedokodweni ngithe mangifika ngilala edokodweni ngithi ngiyaphumula kwase kuqhamuka umfundisi uMaganda wafika wathi mkhwanazi uyabiza inkosi yakubiza uthi ngase ngiphuthuma ngiyakhona uthi mangifika khona ngingafiki khona uthi umfundisi mkhwanazi lapha ya inkosi ekubiza la khona kunemalasi enabantwana inkosi ifuna uyosusa le yamalasi uthi mayiqhamuka esenza kanjena uthi yaseliphakamisa uShembe wesithathu wathi hawu kodwa mfundisi usumtsheleleni ukuthi ngimbizeleni uthi wayisethi mkhwanazi thatha nasi isitobhu sami ekuthini uthathe lesitobhu usivule sonke usishaye uyothi mawushaya kule yamalasi sizowuka sithandele kathathu la usiqeqe khona izovuka ibaleke uthi wasesithatha isitwebhu waseshaya ngaso imalasi yasesihuka sayithandela waseyiqaqa uthi ayisibhuka isibaleka yashiya abantwana uthi wayise ethi inkosazane phuthuma ngaphakathi uthathe leza zitsha engakaze isebenze uzilethe la uthathe ubhaskidi nethawula limhlophe qha ulethe la
uthi yakuthatha inkosazane yakubeka yathi faka ithawula phakathi ethatha iphanti lobisi uze nalo uthi wasefaka konke phakathi wasekuthathwa labo abadlwane thathani labo abadlwane abancane nifune isihlahla esinengoqa ngazi sibizwa ngani kuleliso isihlahla lesi esesikhulile kodwa esingawile sinengoti nifuna leso sihlahla mfundisi nifike nifakele abadlwane phakathi unina walezi ingane uyofika afike angene phakathi la uyobafica khona mase nithela lobisi la ukuze bebe behla abantwana nofika nidlalela lithawula ubhaskidi nushiye khona lapho nondlalela ithawula mase nibeka abantwana nithela ubisi kulo lesisitsha nibuye uthi wakusemva kwenkonzo ka9 ntambama ekseni uthi kodwa laze lajika ilanga la ngapha bephezulu becinga lesihlahla bengasitholi indawo uthi wathi ngesikade wathi umkhwanazi asifake noma ikuphi mfundisi ngeke phela sengikhathele mina uthi wathi umfundisi uzosibona ukuthi sifake noma ikuphi masiyasithethisa uthi bantu basaphikisana kunjalo base besibona lesihlahla uthi base beshona kusona base bendala base bebabeka abadlwane base behla bebuyele ezantsi uthi uma befika ezantsi yayisibabusa yathi bezingaki lezi ingane uthi umkhwanazi baba bezu8 usethi ke uma sengishintsha ibhantshi uShembe unjalo baba Mshumayeli Sinenkinga yevangeli elishunyayelwayo ngoba lishunyayelwa einganeni ezimbe ezithina ezibizwa ngoboy nogeli awuthi malushumayela namhlanje ivangeli intemba amazobe ingasalazi bekuthiwani ingane elishunyayela thina njengoba sizingane zamanje asizwe nokuthi kuthiwani uthi mawusithuma siphekele siphukula umlomo leli ivangeli lishunyayela abantu ababanje ngathi abathi noma bethunywa noma kuphi bengezwa lutho sikhule ekseni bazali bethu siyafisa ukufika kule minyaka enifika kuyona siyafisa futhi ukwavusa imizi ngoba baba bethu insizwa zakithi ngimtshela indaba ningayibuzanga obaba bethu bathembele kuthina ukuthi babe sithela ngalena ithina sosala sibaqhubeka sibenzele imisebenzi ekufani uma umfana ufana wazi ukuthi indoda mayidlule emhlabeni iyenzelwa inhloboni emsebenzi kufanele ukwazi lokho umfana wesonto Fane wazi ukuthi babakho mayiguqa emsamo lapha ukhuluma thini ungafika ekhaya imbuzi ibulewe kini uzothi babakho mayidlule emhlabeni usala wenze njani uyosala uthini Nkosi busene kuzweli